loko hi pfuka a hi ri ka stage 1 xa load shedding ya jikijiki awara ya nkaye swi cinca hi nghena ka stage 2 xa load shedding laha hi nga ta tshamisa sweswi ku fika laha ka awara ya mune loko hi ta cinca hi ku gear number 3 stage 3 load shedding xi tisiwa ka n'wina hinkwaswo sweswo hi ku seketeriwa hi va ka Eskom. Xivutiso ku va ku loko hi kha hi ri ka timhaka ta toleto ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana holobye wa timhaka ta gezi hi sonta ni tshame kahle kaya ni n'wi yingisela kha vulavula swin'wana swa leswi nga swi vulavula i tiri ku na tin'wana ta ti-unit ti nga ta vuya a xikarhi ka vusiku bya sonta ku xela musumbunuku na hi musumbunuku wo wolowo jikijiki kambe hi leti timbirhi ti-unit timbirhi ti endla ku hi tlhela ka stage 3 mani swi twisisi kahle hi ta huma loko swi te yini ka xiyimo lexiwani kambe n'wana ni tshama swi vula ku xiphiqo lexiwani xi kule ku tlula leswi xi hlamuserisiwaka xiswona hi ku ku na munhu a kumaka kontraka ya ku yisa diesel ka Eskom, ku na munhu a kumaka kontraka ya ku lunghisa ka Eskom. Loko swi lunghile ka Eskom ku ku hwi ya yi kuma ku yi kontraka a nga ha nghenisi mali yena loko ti-unit ti nga ti tirha kahle ku nga ha tirhi diesel ya yi kuma ku mali yena. Swilo sweswo hinkwaswo leswi a swi fanele swi xaviwa hi mfumo wa hina kumbe hi khampani yo hi yoxe yi nga zi yi thola ya ti landzela va diesel yi ku tisa diesel ya ti landzela va yini yi ku vatirhi hinkwavo ti tala ti-overall lomu switandini ti kha ti ku Eskom a swi ta hi olovisela swilo swo tala kambe hinkwaswo ha lava ku hayi ku ta nghena khampani ya ncindani ku ta nghena khampani ya swimanimani se loko khampani ya ncindani yi nghenini yi nga swi lava ku huma yi ta ku yi lava ku huma swi ku yini hayi mani swi hleketeni kahle swi swa n'wina swi swa n'wina na tiko ra n'wina swi hleketeni kahle. Ku na ku na xiviko xin'wana xi nga humesiwa hi va Harvard University va vulavula ku timhaka ta ku Afrika-Dzonga ko saha ko tani yi va a failed state va ku swilo leswi a swi ri ku tirheni hinkwaswo swa ha tirhi mati rand water yi ta vula leswi loko rand water yi vuyela leswi va Joburg water va vula leswiya ku vanhu va kuma mati swi le ku tikeni swi le ku tikeni ku va vanhu va kuma mati swilo swo tala swiporo leswi a swi tirha a swa ha tirhi sweswiwani loko ni vulavula na wena aka masipala wa Mhlathuzi ve ri va lava ku ta ze va ya khoto yinene va ya khomisa va Transnet holobye wa timhaka ta vutleketli holobye wa timhaka ta mabindzu ya mfumo hi mhaka yini hi mhaka ya ku mapatu ya va le ku hlakaleni hi tilori loko ku ndliwa vuyima swikepe lebyiya bya le a Richards Bay a va nga vekelanga ku ta nhundzu yi nga ta tisiwa hi tilori a va langute ku nhundzu yi ta tisiwa hi switimela leswi nga ha ri ku kona va ri timhaka ta nawu nawu ntwe van'wana vaaki a Mpumalanga va kha va ka swi kahle loko vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona kha ni vona ka mahungu tolo na madyambu hi ka SABC andhaka loko un'wana wa lowa ehleketeleriwa kumbexana a nga va tiva swin'wana hi timhaka ta ku nyamalala ka n'wana laha a hisiwile swiphiqo leswi nga le ku hlupheni leswi swi nga fanelanga swi va kona se va kula va nga le ku dyeleni un'wana wa varhangeri va Transnet yi tshama swi vula kwa ni nga lunghisa njhani swiporo ku ve ku na tilori loko no lunghisa swiporo lava va nga na tilori a va nga to helela hi mintirho ku ri ku hi n'wi nyike ntirho wa ku lunghisa swiporo tiko ra n'wina rero se ku le ku tikeni a Durban nako ve le ku ve na ntlhontlho wa timhaka ta ku hundzisa tinhundzu leti ti nga le kusukeni matikweni yan'wana ti nghena Afrika-Dzonga swi le ku nonokeni se i swin'wana swa swikombiso swa kahle swa ku loko se tiko ri tsandzeka ku endla ti-process leti ti nga ta antswisa xiyimo ko hetelela ku fika kwala hi nga kona langutani na timhaka leti nga kota ku va ku langutiwa mali ya vucincanisi rhandi ya hina yi huhisiwa hi yona a swi titwa leswi ri xiphiqo xo tika ngopfu ku van'wana tipolitiki lava nga hi rhangela va vulavula hi swona va bahuwa ku tibangi leti ti tisiwa ku vava leti ti nga kumbe un'wana na un'wana la nga hoxa xandla a tisiwa a swi vulavuriwa loko swi vulavuriwa a swi vulavuriwa ku enela se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga swi langutaka miyingiselo wa mina ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo se i mhaka ya hina leyi nga yi langutaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke leyi nga ta ku tisela vendi vulavula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha ya ku sungula hi leyi vavaka mi ta tsundzuka ku vhiki leri nga hundza va xifundza xa Limpopo va ha ku humesa
hungu ra ku komba ku tsakisiwa hi timhaka ta ku tlakuka ka mintirho eka kota ya vunharhu loko yi langutiwa na swifundza leswin'wana va ha ku vula sweswo kambe namuntlha sweswi ni vulavulaka na wena ku na xiviko hi phephahungu ra Sowetan xikombiso ri vula ku loko ku ri na n'wana wa xisiwana le ku kuleni a Limpopo va ku tlula kolomuya ka ku na vana vo tala lava va vulavulaka timhaka ta ku ve le ku kuleni a vuswetini byo tika swinene se mintirho leyi kuma hi va mani leyi vulavuriwaka hi yona van'wani va ze va nga duma hikuva hise mali kwala Limpopo kwala ku nga le ku kuleni vana va nga le swisiwana a hi ku timingisi ra mena se ta va ka hi bula na nkulukumba Ndhabe Ramakwela va suka ka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo kasi hayi mutlangi wa bolo wa ndhuma tatana George Weah president wa le Liberia va pfumerile ku hayi kho Joseph Boakai hi yena nga ta va president kusuka sweswi ku ya mahlweni se ta va ka hi bula na Professor Themba Sono hi mhaka yo yaleyo hi tlhela langutana timhaka tetiya ta ku ri muambasada wa Afrika-Dzonga kumbe wa Israel a Afrika-Dzonga hayi va n'wi vitanini ku vuya kaya hi ta kota ku vona ku hi vulavula njhani katika mingisi ro mena a hi ku twi mingisi ro mena le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathevela dpr sabc.co.za eAfrika Mungana ex handle hi kota ku twa n'wangulo wa we n'wemekele ku tsaleni swikambelo amkhesisa yana na mahlweni mi tirhatani mi tirha hi ku hiteka ku tiva mani yi ta hlamula hosi kumbexani mi nga huma ka vusiwana byebyo mi nga ka byona na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ku tisela wona kusuka studio 4A Apollo Kwani nangona ko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa a hi ku tumingisa ra 0860002543 yi twa ku n'wangulo lowu nga wu khoma timhaka tiko mitile to nga va ku ri na tona ku nga va ku ri ti ku fana na leti loyi a ta ku na tona nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM minjhani pfukele papa minjhani ni pfukile a khensa mina nje hi mutsonga mina xirilo xa serious lexi ni kombela ku va tribalistic ni vulavula hina matsonga vatsonga ma tiva ku na problem ya ku ri hina vatsonga hina ku kandziyelana unnecessarily more especially lava va nga loko u ri bindzwini u kuma swa ku maybe u lava tendara somewhere nto nyika example tendara hambi leswi nga tirhiwi hi tona u kuma swa ku whoever is the leader le henhla le i mutsonga loko a swi languta swona swa ku leswi lava hi ncindani no dina ni nge n'wi nyiki a nga ta endla munhu u ta ti vona a antswa number one ntlangusi va ze va vula va ku ni ta funungula biwa ni mihleka ku ri va nga hi hleki mpela you know hi fanele hi sungula kwala hi tshama kona no i khale ni nga ti giyani mara no twa ku ri giyani yi thyakile patu leri ra between giyani na le ka Malamulele a ri lunghi ene loko no mi byela ntiyiso va kona vanhu lava nga nyikiwa tithendara ku ri va lunghisa patu leriya matshan'wini no a lava vanhu lava nga na ntokoto va lunghisa patu ku fambeka kahle vanhu va kota ku ya kaya kahle sweswiwani hi chava na ku hi ku loko munhu a hleketa ku vhakela maxaka va nga le ka mhinga loko u nga tangi hi le Thohoyandou loko u fanele u hundza giyani ya le swa vava I'm saying this because ni tiva van'wana va hina lava ku ri at the end of the day a va fanele va ku va ri successful ni ta nyika mina ni kule ni hlonipha no rhandza Pat Malavula ngopfu unfortunately sweswiwani a hi fanele hi tsutsumela ka Pat Malavula hi rila ka yena hi Eskom but hi ta rila njhani ka yena because one of vatsonga va ka hina u nteturile a n'wi tekela bindzu leriya why because of vukungundzwana lebyi nga kona amongst hina vatsonga a ni koti ku twisisa ku wa hi fela na mona hi rila ngopfu hikuva vanhu a va hi hlonipha laha handle tinxaka timbe a va hi hloniphi va ta hi hlonipha njhani hina hi nga rhandzani hi vuyini and nge hi rhandzana hi ti rhandza Giyani was supposed to be the cleanest town hi minkarhi leya ya khale ntlangu a make sure a ku tshama ku ri na vanhu va tirhaka sweswiwani loko va nyika vanhu va EPWP va ku va tirha kwalani Giyani u kuma va badamile va ku ka hisa Giyani vona va nge swi koti but those the very same people hi rila hi ku ri ti-relative maxaka ya vanhu valava va tirhaka EPWP ta tsewa ke la Giyani ku thyake ngopfu and ku tlhe ku va vona u ta nyuma u kuma munhu
a dzaha fole a lahla xitombi hi fastere kumbe a xava bokisi ra KFC va dya va ri xava ka doroba rin'wana loko a nghena giyana ku hi movha leyi fanele yi fika ndlwini yi ri clean va lahla hi mafasitere va thyakisa kwalaha va tshamaka kona so swi tikomba kahle ku ri hina vatsonga hi na problem a hi ti rhandzeni hi rhandza loko u vona ku ri n'wana ka n'wina u wela hansi n'wi pfuxi mos hi pfunana hi ku hi ti rhandza hina vatsonga that is my only complaint na mitwa hi tshame hi va na yona nhlengeletano nongonoko wa muxaka wolowo hi bula hi swoswoleswo kumbexani loko swi tshama swi kha swi vulavuriwa van'wani va ta hetelela va swi tekela nhlokweni ivi hi kota ku vona ku hi pfunana njhani ku huma ka xiyimo xa muxaka wolowo buti wa mina yeah it's very much important ku ri hi vulavula hi swona because sweswiwani and xa ku nyumisa ngopfu ni vulavula ni ri wanuna hina vavanuna we are no more taking the lead mi kuma papa mani dipapa va ri ku na ti-glass hala maskrala va ri ku na mavhuzo i vo papa lavakulu lava ku ri va tlela na swivanana matshan'wini no a guide xin'wanani xa yena ni twe ni nyuma ngopfu tolo ni ri kun'wani ni twa vavasati va hleva xin'wanani lexitsongo xi hundza xi karhi xi phuxa n'wana hi prem va i vana va brapet va famba va endla i xin'wanani va ri vona se van'wana se ni va vutana ku he mani ni byeleni loko n'wina mi hleva n'wana loya loko n'wana loyi a sungulangi kasi n'wana wa n'wina hi Xitsonga hi tiva ku ri n'wana wa wena i n'wana wa mina so n'wana loko za a fika la ka xiyimo lexi u ta vulavula na mani because loko sweswiwani hina vo papa kona hi rhandzani na vana lava lavatsongo loko n'wana loyi a ta fika ka wena a lava ku rila njhe mana ve mani phela na hlamala tatana ximanimani va ni vitanile va ri va lava ku ya ni xavela na dya na vona wena matshan'wini u n'wi khalima it's either loko wo suka wa byela mutswari wa kona u ta ku byela swa ku u na jela za n'wana wa yena kumbe wena u byela loko ri n'wana wa wena okay na wena a wu tikhomangi kahle mani mi xavisa mirhi khale ni swi vona vhele se vana lava va ta tsutsumela ka mani so mina a no kombela ku ri hina as vatsonga let's go back hi va vatsonga va kahle hi ti rhandza vana va hina hi ti rhandza na vo hina as vutsonga bya hina loko hi vona mutsonga un'wana a khupuka loko a rheta nga ku wawa wena u tsutsuma u n'wi khoma u n'wi tlakusa at the end of the day phela ku ri vanhu va hi hlonipha ku fanele ku sungula hina hi ti hlonipha kheseli buti wa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula wena u khome timhaka ke andzhaku ka loko hi kandziyela hi laha hi nga kona minxiro me 0860002543 makumembirhinharhu timinete ku bela wona ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula xana wena u khome timhaka ke ku le ku tikeni handlela ku le ku tikeni ku na mintlhontlhontlho yo hambanahambana lowa wa pasi hi le ku tirhaneni na swona ni tshemba ku nga ri khale ni ta xi kuma xiviko xa ku ri fambe njhani luya ni vula luya a nga hi bela riqingho a kombisa timhaka ta ku yena a pasini i kumeke ku i wa xinuna i wa xisati ku vi hi wa xinuna hi ndlela leyi hi landzelerile hayi se hi le ku pfunekeni na tsundzuxa na leswi ka wehe tanihi mingiseri wa meko vayingiseri lava hi va pfunaka i vayingiseri lava va na vo va hi pfunaka va hi pfuna hi mhaka yini hi mhaka ya ku va hi yingisela ma swi vona se loko i yingiserile tani ivi ba riqingho i hoxa xandla ha ku nyika nkarhi hi kota ku pfuna hi ndlela yaleyo leswi swo hi khinga kolomu ku fambeni mi ku hayi a swi mi vuyerisi nchumu leswi swi nge mi vuyerisi ku hina hi lava vanhu lava hi tirhela munghana lonene se hi lava vanhu lava va pfunaka munghana lonene ma swi vona tolo a ku ri na van'wana va tileni ka na haxa va kha va na vo va lava ku vulavula swo karhi kambe hi nge yi nongonokweni hi nga swi tivi ku hi ya vulavula hi yini hi fanele hi va hi kha hi swi tiva loko se hi ya nongonokweni ku hi ya vulavula hi yini se a mi ngo to humelela mi ku namuntlha vhetani hi vulavula leswi a swi koteki 0860002543 a hi ku tumingisela meku hi nga va i khometi timhaka ku nga ku ri na munhu laha nhlekani Butpat minjani? hi pfukeli papa minjani Hi pfukeni ni muyingiseri wa nongonoko wa n'wina. Okay. A lava ku number 1 listener mara ni vona ku xidlodlo lexi kumbe a xi ni fanele. Mwachi a hi ngheneni mhakeni a ni ri na yin'wana mara liya mi nga sungula hi yona yi ni koki rinoko emaxi kahle a na ha swi tivi and nkama n'wana a hi veni fair and honest hi yimanyana ku sola mfumo ko va ku hi yona the main core hi le ku failiweni muhaxi tanihi tiko swa vavisa our country is going down the drain no va na ti-issue timbirhi tinharhu la ni twa ku nga ku hi le ku failiweni kona mihlangano leya ti-human rights
organization mwashi bo Helen and Susan ba tele ngopfu so ku khota wun'we yi tele ngopfu mwashi yi twala ka ti isolated issues ntsena mara aka ti issues leti ti vulavula ntiso a ti ta benefita tiko mwashi ba miyeli ngopfu ene a ba needa hi tona ti-watchdog ta hina hi vona va evaluate-aku system leyi government yi nga ku yi tirhiseni ku hi kota ku ya mahlweni mara mihlangano leyi mhaxi yi very quiet langutani laha downtown la joni laha ku nga fa vanhu hi ndzilo whatever ku na nhlangano wun'wana lowu nga fika wu va vocal hi mhaxi a ni na problem hi sweswo mara onge va va vocal onge langa ku va benefita nkama n'wana ku fanele ku lavisisiwa ku ri ku va benefita yini swo fana sweswiya loko all in all mhaxi ka swo tala ku vula ntiyiso a va vocal hi ndlela liya tiko ra hina ri ta va better ene xin'wana mhaxi tiko ra hina va ri yini constitution ya hina va ri yona one of the best misaveni hinkwayo it is very disappointing hi va hi tshameni hi lo tindatinda hi ri na constitution ya mangatsila yo kwetsi ya kahle leyi admiriwaka misava hinkwayo mhaxi but our state of affairs a ti tsakisi ku vula ntiyiso a ti nyiki vurhongo loko munhu a tlerini ku na ti-institution timbirhi kumbe ti-department timbirhi leti ku vula ntiyiso ni le ka state capture a hi twangi ngopfu ka judiciary ku judiciary ya hina a yi capture to what depth a swi fikelelangi mhaxi commission of inquiry liya mhaxi ya state capture yi vi teka nkarhi wo leha ngopfu mara a hi nyikangi mongo ene ka judiciary mhaxi loko ho va na situation ya ku a yi captureweni nsikanani leyiwani ndzawulo leyiwani mhaxi swo tala swi nge inani ku komba ku swin'wana swa capturiwa tin'wana ta ti-issue ku kuma ku our constitution mhaxi a yi kahle u swi twa loko tikhoto ka ti-case tin'wana mhaxi ti ta serious u kuma ku na a ruling whereby our constitution mhaxi yi hlayiwa ku no swin'wana a swi endliwangi in a constitutional way u kuma ku ene hi tshamini malembe yo tala hi ka hi tirhisa nawu wo fana luwa for example mhaxi ni nyika xikombiso I know ku is a Department of Labor issue leyiwani laha ka nkulukumba liwa against Department of Labor leyi va nga tirhi no maternity leave kahle kahle na vavanuna va qualifya tin'hweti ta mune he mhaxi hi tshame for how long why hi nga swi tivangi khale ku swilo leswiwani swi unconstitutional a ku nga ri na vanhu ka judiciary lava a va ta hi ntlhantlhela swona hi swi discovera early why must we only discover it now loko constitution ya hina ku ri ku i khale yi totiwini i khale ka yi praisiwa mara hi kona hi swi kuma sweswiwani hi ta benefita kumbe hi dyama ti-benefit ta nawu lowuwani ku ri late ku ri ku swilo leswi a swi fane swi inanukala tin'wana hi yona issue yana kona xiphorisa a na ha vuli loko u kuma ku na ku hala ka xiphoriseni kwala ka ti-law enforcement agencies ta hina u kuma ku na tona ti pfaleliwini ti tsimbeletiwini mhaxi ku vula ntiyiso ruling party hambi ko nghena yin'wana na yin'wana ko nghena va ti-red overall kumbe nghena va DA mhaxi loko ti-system na ti-department letiwani ti nge za ti chekachekiwa ti fambisiwa kahle hi hava na problem yi kulukumba ngopfu as a country a hi yimisenyana hi nyika break nyana ANC I know they are the ruling party mara no vula sweswiwani in a broader view ku kahle kahle hi ta va na problem regardless ya ku i mani a nga ku fumeni i mani loyi a nga ku fumeni ka tiko ni twa holobye nkhumbuzo nchaveni va kha va kombisa timhaka ta ku ka vula va swi twisisa timhaka ku ya na hi xiviko lexi nga huma la xa Harvard University lexi kombisaka timhaka ta toleto ta ku na cadre deployment ya hoxa xandla kambe a hi ti-cadre hinkwato ti tirhaku leyi ku tekiwa koma pasi a hi ti-cadre ti tirhaku leyi ka ku vanhu va fanele va kuma vukorhokeri bya swa rihanyo a hi ti-cadre hinkwato ti nga tinese a hi ti-cadre hinkwato maswo se swilo leswi a hi fanele na hina tani hi rixaka hi vutisana ku hi le ku landzeleleni hi le ku tirheni hi ku tshembeka hi ku tshembekela tiko ra hina na exactly because na kwala hansi hi zi vulavula yona siku rin'wana sorry ku repeat timhaka hi zi vulavula ku vula ntiyiso ku kwala makorhweni kwala na kona so that's why ku nkama n'wani u fila bad loko u fanele ku ANC this ANC that ku ri ku vula ntiyiso kwala ni nga tindava kona a yi kona a yo va kona kusuhani nkama n'wani a hi veni honest ko va ku na hina ti-conscious ta hina muhaxi vukhamba na ku hi nga tshembeki na vukungundwana ka vo tala makwanga ku ni lava n'wana hahani ku na n'wana ku na xitori xin'wana hi mhaxi va ku mintirho masiku yi tele muhaxi lomu tikhampanini ko va ku
ti reserveliwa vanhu ve le kwikwi mo ta vitana ntukulu wa yena ku hala ka matiyani ya magoro kutana ku ri ku na van'wani kwala kusuhani muhaxo 100 or 500 kilometers away just ku reserveliwa somewhere so ku vula ntiyiso kun'wana hi nga vuli ngopfu kigame ko va ku makwanga wo yima sweswo manje tiko ra hina is going down the drain. Thank you much. Okay, 0860002543 tsundzuka mavonelo lawa ya we tanihi vayingiseri no hlavelela aya hina ya ngini kwalana kambe sweswi hi lava ku amukela tatana Ndave Ramakwela va hi byela ku leswi va tlangelaka swo tani hi xifundza ku va ku ri swihi kambe hi nga se endla tani hi ya le ku nga na Cecily Lillian Hlabangwani va hi byela ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya Cecily edzaleni nkowankowa giyani le khafana hina na wena eka 92.6 FM munghana lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula vupfhumba bya yini mara vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so no vula ku hi suke xitshuvambareni khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dile ku ya mintirhweni ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi vuya na madyambu ku ri hava gezi tlela na ndlala pfuka na ndlala iyo tikuma ku tihunyu loko ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni iya ri kuma ku ri hunyu khalanga hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hiselana tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka ila hi nga kona mingisera munghana lona FM 29 timinete hi nga se ba awara liya yan'we khenseli Cecily na tlokomaka ta mahungu ya misava awara yan'we hi ndlela leyi mahungu lawa hi nga ta ya twa awara yan'we ku ya emahlweni hi vulavula hi lava vulavulelaka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba Ndave Ramakwela hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha hi langute ngopfu ka timhaka ta nhlengeletano leyi nga va koho ya exco va yi vitana Limpopo Executive Council leyi yi langutaka timhaka ta mpimanyeto va ku i budget adjustment lekgutla la u langutaka ku kahle kahle ku ya hi vo veri va humelele ka yini nako va langutela ku ya kwihi mahlweni hi ndlela yeleyo Ndave nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani khalanga lava ngiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM a hi tlheleleni ka xitatimende lexi mi nga xi humesa vhiki leri nga hundza Ndave mi kha mi kombisa ku tsakisiwa hi swiyimo swo hambanahambana swa xifundza ku katsa na ku tlakuka ka mintirho leyi tumbuluxiweke exifundzeni loko yi pimanyisiwa na swifundza swin'wana ka kotara ya vunharhu kumbe mi nga hi nyika xifaniso xa samari ya n'we kusuka ka exco leyi a yi langutaka timhaka ta ku lunghisiwa kumbe budget adjustment in ndlela yaleyo. Yeah, it's true, Kalanga. What we were looking at was the reports we received from Statistics South Africa, Vulavula, the development, la Limpopo, va vitana a labor survey, which shows how many people are getting employed over a period of time. So for the third quarter, Limpopo was among the top 3 performing provinces, wherein we were able to create about 70,000 jobs. And then when we calculate the results that have come as well from November 2022 to November 2023, it shows that Limpopo still ranks among the top 3 provinces, having created 202,000 jobs over a 12-month period, which shows a significant growth over a period of time. And that's what the Executive Council looked at to say, when we do the budgets to adjust areas where we need to focus on, what are the things that we need to strengthen to help us grow the economy moving forward, especially looking at those areas that are able to create employment. What the province had done previously was to look into issues of manufacturing and as well as industrial development, particularly in the issues of mining, to look into areas that would help grow the economy. And we are seeing now that over a period of time, that particular area is making a significant input. The number of people who were employed within the mining industry has increased, or the number of people who were employed within the province has increased. And it is all that has contributed to us being among the top
three in the country. In quarter two, we were able to create up to 80,000 jobs, whereas in quarter one, we were able to create about 77,000 jobs. So when you look into all of those things, they are showing a significant increase in the levels of employment. And thankfully, even now, when the statistics came out, it showed that Limpopo's level of unemployment has gone down to about 30.8%, which is below the 31.9% of a national unemployment rate. It is not a bigger margin, but a percentage decrease in unemployment is something that is commendable, and that's why we are now working towards programs that will change our economic outlook and help us achieve even more. And that's what the Executive Council was looking at, into how do we then refocus our budgets, particularly within the first half of the year, and areas where we have performed. Are we doing well, or do we have areas where we feel that we are lacking? If we are lacking, how do we reprioritize the funds that are available to make sure that they are effectively used and we don't have losses at the end of the financial year, particularly for projects that are aimed at developing our economy. Mara ku nga va ku ri na leswi mi nga swi langutaku tanihi ti-project leti mi nge ri ku fana na ti-project letiwani tanihi Limpopo hi le ka kotara leyi se hi la ku languta tona ku ya mahlweni ku tumbuluxa mintirho? Yes, indeed. There are projects that we are earmarking, particularly when we look into the special economic zone, where there are over 50 mines within that local corridor that are operating. What we want to do is that the special economic zone should be given authority. So we have finalized the submission of that to the Department of Trade, Industry and Competition. And we are waiting their outcome by the end of the month in November. And through that, we have a submission that goes to Cabinet for the designation of the Fitahom Tubase. Once we have that area designated, then work will begin and we'll have more people employed within that area, but as well engendering the prospects of all the proceeds that are coming from the mine in those areas that we'll be able to find. We have partners who are willing to do investment, and when such takes off, then it gives us more competitive advantage for the economy, enough opportunities for us to employ people, because the statistics as well are saying that Fitahomutubase as a town itself, as a municipality, it has grown now to be among the top 17 towns within South Africa, which gives Limpopo about 3 towns that are counted among the top 17, including Polokwane and Thulamela. So those are the very good results that we have received from the side of the Statistics South Africa and the reports that we are reading. Now, loko ka hi languta swin'wana leswi swi nga le ku humeni vutindhavi sweswi I timhaka ta ku very ku na vana vo tala a Limpopo va nge le ku kuleni ehansi ka vusiwana byo tala. Ni tshemba mi nga mi swi vonile ka phephahungu hambi ku ri namuntlha Sowetan yi le ku ripoteni sweswo. Mi vona ongeti loko ka ku tumbuluka mintirho leyi ka endlisa leswi hikokwalaho ka yini ha ri na vana lava nga swisiwana swinene a Limpopo? The report is not totally accurate, Kalanga. The report says that Limpopo has a higher percentage of households that are within the food security zone. So, Vulavula and other things around their areas which are able to sustain the families. So the level of poverty may have increased. The gap between the poverty lines might still be huge. But what we have advantage over the Western Cape at KZN is that Limpopo has got a 5% growth in terms of food security. And food security is the basis at which we also measure the level of poverty. People are able to access food more in Limpopo than any other province. So that report that we're a poor province, but we are also having sustainable livelihood that are able to push us through without even looking at the industrialized areas. So the report that they are saying yi nga langsisiwang kahle kumbe kuna un'wana ngo lo tsala xitori hi nhloko? No, but I think they're exaggerating an issue of that. We have said this before, that Limpopo is a poor province, and that has been declared. We have a number of households that are indigent. That means that people who are earning below a certain level of income.
but also below living below a certain level of rent per day. So that's one of the reports that we accept. But the part that we also are disputing is the part that will make us saying that we haven't done anything to economically change the situation of Limpopo province, because the overall report doesn't say that. It says that we are the fifth largest province, but also in terms of the economic outlook, Limpopo ranks amongst the top five in our development. So we'll still be able to engage with the people who have to tell the story and look into what are the serious contents about it. Nemetwele botndabe patu leri ya miri lava ni ri kumini la ku mi nyika rona namuntlha ku yaya ku yaya ri lavisisa ku hi 2016 premier a va vulavula hi patu leri veri i D3238 D3238 3238 yeah i huma kwini hetela kwini yi suka ka nhlaniki ya ka N'wamankena Nkanike Mkhwatho N'wamankena ni ta vulavula na vanhu va road agency Limpopo, because they normally provide reports on such areas. Nkanike to N'wamankena, we'll find out and then let you know. No problem, I can sustain. Inkomo ikhenseri swinene buti Ndave va vulavulela mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo inkulukumba Ndave Ramagwera hileswaku loko ho ze hi sungula mhaka mina na Ncindani a yi heli yi nga se hela hi khomeni miyingiseri a swo boha ku hi ta va vutisa na swoswoleswo ku hikokwalaho ka yini kambe va vulavula hi timhaka ta ku na vusweti byikulu a Limpopo vana vo tala va le ku kuleni ehansi ka vusweti bya le henhla swinene xana swi nga va swi vula yini leswiwani swin'wana swa leswi xana hi nga tsakela ku twana le ka wehe eka 0860002543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku hi twa ku hi yisa ku yini amahlweni kambe ke ni vuya na Professor Themba Sono hi twa kantsongo hi timhaka ta Israel na Afrika-Dzonga na hi timhaka ta Liberia na khale ka President George Weah kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi lava ku yi anamisa miehleketo ya hina hi rambe Professor Themba Sono hi lava ku bula na vona laha hi timhaka timbirhi timhaka ta Afrika-Dzonga na Israel andaka loko muambasada wa tiko ra Israel va n'wi vitanile kaya ka a mi sunguli mi vuya kaya na swi nga va swi vula yini leswi hi vumundzuku bya Afrika-Dzonga na vuxaka bya yona tiko ra Israel kasi ke xin'wana timhaka hi leti hi lavaka ku bula na vo Prof hi toho i timhaka ta ku humelela ka nkulukumba Joseph Boakai tanihi president lontshwa la hlawuriweke wa tiko ra Liberia. Prof inhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Inhlekani I'm shouting when I can sign. Na khetsa swinene Prof loko mi tineke nkarhi wa ku bula na hina hi sunguleni kwala ka timhaka ta President George Weah na President Joseph Boakai i mani Joseph Boakai na nko swi mi hlamarisile loko mi twa ku George Weah a nga hlulangi ka nhlawulo lowu swi ni hlamarisile hikuva ni mavona George Weah hi 2018 kwile a hlula yena Joseph Boakai lavo a Liberia va n'wi vitanaku Sleepy Joe mavona Donald Trump wa vitana Joe Biden Sleepy Joe a ku yiwa n'wi na yena manjeni Joseph Boakai a ku ri mutati wa xitulu xa vupresident deputy president ya Liberia i va loko a vaya va lwa hi ti-elections ta 2018 i va George Weah a n'wi hlula kambe sweswi Sleepy Joe u hlurile George Weah manjeni vo tala va mavoko na vo ECOWAS va tsakeli va ri vona ni George Weah hi yena munhu wo tivikana hina la West Africa hi tsakile hi yena hikuva ni na Nigeria va ri hi tsakile ngopfu hikuva ni u landzelela Goodluck Jonathan loyi a ri president wa Nigeria loko a hluriwa i va ku eka xitulu manje ku George Weah u tirha wa wena Sleepy Joe u ni hlurile na pfumela va n'wi phakatela mavoko George Weah kambe hi mhaka nga n'wi phakatela mavoko a swi fanelanga n'wi phakatela mavoko hikuva ni 2018 loko George Weah a hlula Sleepy Joe Boakai
wakaya nga zangi a holova u pfumerile so na yena George Weah a yi nga fanele ku n'wi phakutela mavoko hikuva ni u vonile ku ri Sleepy Joe u pfumerile 2018 so manje Sleepy Joe okay u wile ata n'wi hlula kambe vanjeni vo tala va vutisa va ku loko a ri na malembe 78 u endla Donald Trump hi lembe rin'we u ta swi kota na ku endla Liberia ku ri yi tivikana na manje yena Joe Bukai u ri mina ni vona ku ri George Weah u tsandzekile ku susa corruption leyi nga kona a Liberia kambe George Weah a ku na munhu loyi a ku na ti-political prisoners leti nga ti nghenisa jele a ku na vanhu va haxa mahungu lava nga va nghenisa jele ikhonomi ya hina i ntiyiso ya karata ku fana na ti-ikhonomi ta Afrika hinkwako so Liberia a hansi ka George Weah u ri a yi onakanga manje mina ni hlameleke ku ri na hi mhaka yena hloriwile manjeni Football Federation ya le Liberia yi tsakile ngopfu loko George Weah a hloriwile masiloko George Weah munhu wa football ngopfu malembe yo tala ngopfu va tsakile ngopfu hi mhaka yini ya George Weah u tsonile timali ka Football Association ya le Liberia that's why vanhu va football wa le Liberia va nga n'wi votelangi a va n'wi hlawulangi so that's why a luzile Hey, se swi vula ku sweswi se ku endleka yini loko hi kha hi languta ku Afrika na va president lavakulu swa tika ku va susa ku ve miri Afrika yi talele hi vantshwa manjeni swo tikombeta ku ri leswi swo khalabye or swo vukhegulu Afrika a swi tirhi mo tirha hi America hikuva na sweswo swi manjeni almost 60%. In fact, more than 60% ya ma-America va ri Joe Biden namuntlha u fika malembe a 81 so hi yena loyi hi nga n'wi pfumelaka ku ri a tlhela a va president hikuva loko a heta ku president ya ku ta va 86 kambe Afrika a swi tirhi sweswo vonani vo Robert Mugabe vonani vo Biya a Cameroon vonani vo Uganda na vo Egypt na vo Sudan before upashiri basu kuva vakhalabye na vakhegulu Afrika a swi tani swi ngo va tani la Afrika-Dzonga hi malembe lawa taka na hambileswi Mandela a nga suka loko a ri se a kurile hi laha manjeni ku influence ya vo Julius Malema ngevi lavantshwa lava vona va fanele ku va kona kambe Afrika sweswo a swi khoma kambe swa karhi swi hata na kona a Liberia a swi fika na matiko a ECOWAS swo tala ngopfu a pfumela ku ri lavakulu va malembe yo tala va fuma Sleepy Joe Bukai yena u ri hina lavakulu hi na ti-experience to tala ngopfu hi na ti-wisdom hi na vutlhari lebyi nga tisa hi malembe na malembe so mi nga yi soli mi ku no hela vutheleni entirhweni ku na lavantshwa lava nga va nghenaku va va ti-president kambe a va endli nchumu a ku vonani vo wa le a ri Liberia Sam Dope a ri ntsongo kambe wila teka tiko ra Liberia ri ona a dayetela vanhu economy ya kona yi oneka a ku manjeni mincini lexi mi hlamulaka ka mina loko ni ri 78 kambe Sam Dope yena a nga ona swilo and a ha ri ntsanana a ha ri na malembe a vo 30 32 33 kambe onile tiko se loko ka hetsela hi Sleepy Joe prof i munhu loyi a tivekaku a lwela ngopfu yini hiku a ni ngo nkama n'wana mi kuma ku va ku hayi loyiwani i pro west loyiwani i pro east sweswo
yalo yena hawa pro west lungu ani mabona munhu loyi a va le Liberia na lo nkarhi lo a ka ri president ya Liberia a ka ri manane Senator Johnson a dzumba vulavula ku ri yingisela leswi ma-America va swi endlaku vanhu vona America hi yona yi nga pfuna tiko la Liberia sweswi vito ra Liberia hi ri huma ka America fana na tidoroba ta Monroe ta Liberia vitanele hi vito ra ma-America James Monroe loyi a tiveka ngopfu as president wa America. So manjeni i munhu loyi a nga kula a hleketa ku ri America hi xona xikwembu xa hina la Liberia. So wa ta landzelela leswi America yi swi endlaku. Na that's why na ECOWAS yi nga n'wi tsakela ngopfu. Hikuva ECOWAS hi ti-puppets, hi ti-stooge, hi tipimpi ta vo European Union, hi tipimpi ta vo America. So va tsakile ngopfu that's why yena ta landzelela yona West. Se kuna mhaka leyi ya nyimpi ya le Palestine na Israel prof van'wani va vulavula ongeti veri i nyoka yo hanya vanhu va le ku hoxaneni hi yona va yi chava van'wani va ku rhanga ro hisa va le ku bananeni hi ro swi ze swi fika laha ku nga va na ku tshukisela mahlo lera ku Israel yi teka xiboho xa ku swantswa muambasadara wa hina la nga Afrika-Dzonga a vuya hi ta vona swin'wana swi vula yini leswi mi le ku voneni yini la prof? Yeah, mavona Israel ku vitana ambassador ya vona Elias wa xivongo xo leha ngopfu xinyanga sa ngopfu u vonile ku ri parliament ya Afrika-Dzonga namuntlha yi ngo heta yi tekele resolution vanhu va swi vona ku ri ku na ANC and ku na EFF and ku na lava fambelaku mavandla la twanaka na ANC va nga teka resolution na parlamenteni ku ri a hi suseni ambassador loyi a hi pfaleni diplomatic relations leyi. That's why manjeni Israel Benjamin Netanyahu a tsutsumile a vitana ambassador yakwe hikuva na ani Afrika-Dzonga yi se yi vuyisile ti-diplomat officials ta vona kusuka a Tel Aviv va vuyisa la kaya manje Netanyahu a hi la ku ri va yi nyumisa hi ku no va susile ambassador ya hina a hi n'wi vitane a vuya kambe nambi parliament yi ngo a hi tshoveni ti-relations na Israel. Mfumo wa President Cyril Ramaphosa na hambi leswi manani na Lady Pandor a nga ta swi rhandza ngopfu mfumo wa President Cyril Ramaphosa u nga ka u nga feni diplomatic relations na Israel i mhaka ya yini hikuva ni President Cyril Ramaphosa u chava ngopfu ku ri na Joe Biden, Sleepy Joe Biden u ta endla yini ka Afrika-Dzonga. Va Congress ya le America va ngo ka Biden va ku wena u vona Cyril Ramaphosa u onhele vuxaka na Israel. So hina hi fanele ku hi pfumela na swilo swa abuwa hi fanele ku ri hi pfuna Afrika-Dzonga loko mo kamba nga endli nchumu ka Cyril Ramaphosa u ta tlhela a hlongola ma-ambassador wa America loyi ANC na EFF va lavaka ku ri a suka brigade loyi a nga kona na Pitori va ta ku ta lava ku ri a suka so va ta bahuwa ngopfu ka President Cyril Ramaphosa. So President Cyril Ramaphosa a nga vi na xona xivindi xexo xo wena Israel hala ku twana na wena hikuva ni majuda lava nga kona la Afrika-Dzonga a va tiyangi ngopfu ku fana na majuda lava va controlaka America kambe va ta kota ku bahuwa ngopfu va ta kota ku xava vantima vo tala ku ri va tsutsuma va ya ka ti-TV ka ti-radio va ku
Israel hi yona yi pfuna ku matiko ya Afrika a hi la ku endla nchumu ku fana na loyi a va vulavula lo Friends of Israel na lo n'wana va advocate a ni sika ni n'wi twa kambe ni vona a yimile a ku swi nga ka swi nga endleki sweswo Afrika-Dzonga yi nga ka yi nga pfumeli ku ri yi tsema vuxaka na Israel. So va tele vantima lavo va karhi va xaviwaku ku ri va tima ndzilo lowu va nge EFF na ANC yi la ku endla ku ri loko yi tshova vuxaka hikuva loko Afrika-Dzonga yi ngo swi kota ku tshova vuxaka na Israel matiko tala a Afrika va ta sungula ku landzelela sweswo. So namuntlha President Cyril Ramaphosa una BRICS anis ku vulavuriwa the president hinkwato ta BRICS ta va kona a handle ka premier wa le India Narendra Modi hikuva Narendra Modi a nga sakeli leswi a vonaku Afrika-Dzonga and a hleketa ku ri no Afrika-Dzonga yi nga submeta BRICS yi endla swona a nga swi lavi ku ri Afrika-Dzonga yi ba huwa ngopfu hi Israel. That's why we vonile hi October 26 a United Nations General Assembly Narendra Modi wa le India na Ethiopia. Now Ethiopia na India must tell ku ri no va se va ri ka BRICS and if it was Saudi Arabia, Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, United Arab Emirates, va joinile BRICS. So manje namuntlha hi vona Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia, Iran, United Arab Emirates, na United Nations Secretary General unsending na Argentina va ta va kona ka hlangana kwalaho kambe Modi yena anga ka nga vi kona u rhumerile foreign minister ya ku ri famba vanhu vulavulela hikuva yena anga lava hikuva yena a ta kaneta a ni ri hi 26 ta October United Nations u kanetile loko United Nations General Assembly yi teka resolution ku ri ku va na a pause ku va ku nga lui ngopfu exanini yena na Ethiopia i va kaneta leswi United Nations General Assembly yi swi endlaka. So manje va chava sweswo ku ri Afrika-Dzonga yi nga endla tani. Na mitwile Prof a kumeni mahungu ni khensile swinene nkarhi wan'we. Inkomu Professor Themba Sono lava hi bula na vona iminete ku bila wara yan'we a hi tweni mahungu ya misava ya sesileli hinkwaswo swi vulavuriwa kwala vanhu lavaya va rinyiwa sira yi rinyiwa ndhawu yin'we ku nga Polokwane ene i kule a hi languteni munhu loyi a suka ku sasela mani a suka a khandziya loko a fika Polokwane va n'wi byela ku na load shedding ku fanele ku humelela yini yena i n'wana munhu kusuka a sasela mani a ta Polokwane vanhu lava va le ku heteleleni va hayika that's why mi kuma ku ti-hiking ti tshama tele ene ku hayika a swi lo hlayiseka why a no kombela ku ri xikombelo xa mina ni kombela vanhu lava va nga na vutihlamuleri ka timhaka leti ta sirheleko swi nga endleki na va va na ti-branches hinkwako lomu va vo Streetshot a Giyani vo Vulavula kwihi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlekani botphete tanihi vaakatiko va Afrika-Dzonga hi lwe na xihlawuhlawu xa nghohe hi xikota mara ha ri na problem ya xihlawuhlawu xa ku ya hi rixaka ni vula leswi vongo i tribalism tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga hi na xirilo xo tani mara ngopfungopfu aka province ya hina ya Limpopo tinxaka ta Vatsonga na Mapedi na Vavenda hi le ku susumetaneni masiku hinkwawo hikuva hi nga amukelani hikuva hi hambane hi ku ya hi tribe swi tika ngopfu namuntlha ku va mfumo lowu a hi mfumo wa hina mfumo wa vanhu vantima wu fume almost 30 years mara ku ri na homeland yo karhi leyi nga ta ka hi nga kombi project na yin'we hi ku leyi yi endliwe hi mfumo hikuva aka the former Gazankulu ku hava project leyikulu leyi nga ta yi komba hi ku leyi endliwe hi mfumo wa ANC swi leswi khomisa tingana ngopfu a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga emikasi ka ndhambi inkomu
Butpet mina no la ku vula ntsena ku a ni vuli ku ne lava va nga votela party yi ku va yona yi fumaku for 30 years a ni vuli ku a va tlharihangi mara a swi normali sweswo a swi normali u nge voteli party for 30 years yi kha yi moxa swilo hi swi langutisile swiporo swa hina swi fili mati ma hina ma fili magezi swi fili a xi kona lexi xi nga right la tikweni ra hina se a ni vuli ku va phutile mara a swi normali hi ku vona ka mina sweswo a swi normali a hi cinceni vanhu va ka hina a hi cinceni hi lunghisa tiko ra hina otherwise hi ta siyela vana va hina marhumbi a hi pfuleni matihlo Inhlekane Botpet muhumelerisi na vayingiseri. Hi ku langusa xiyimo xa tiko ra hina Afrika-Dzonga Botpet Afrika-Dzonga se yi hundzuke xihlekisi leswi swi endlekaka ka yona a swa ha tsakisi na valava hi va vhotelaku i nga ri se vo hi langusa i nga ri ha hi tlharihang kahle tinhlokweni ta hina hi ku leswi va va hi tshembisi swona a swi le ku endlekeni ende i nga ri a hi vileli hi swona Botpet ni ta mi kombisa hi laha mina ni humaka kona ka Mninginisi Block 3 Botpet mati a makali ku hava mati ni tshemba ku na swihlangi swin'wana swo tswariwa swi tlhe swi tlhariha a swi se vona mati ya huma potini mati mo xavisiwa hala ka hina na loko wo tshuka u vabya va ku murhi wa kona i mati ku ri ku u hola loko u ri hava mali yo xava mati u ngo fa ku fa fi Botpet va ya ku lahla King Khupane ka Mninginisi Block 3 enkomo rishele Botpet rishele na chindane kwalane Botpet a swi olovi ku va lunghisa swiporo va lunghisa mati va lunghisa gezi Botpet tsundzukani ku varhangeri va hina va lava hi rhangelaka swilo leswiwani vo va na swona swilo leswi hina hi rilaka hi swona va na swona vona mati va na mona Botpet va na mathangi a va ze va vilela ni mhaka ya mati ni Botpet gezi va na tisola Botpet nun'wani ni vekelelaka vanhu tisola kwala Sandton kwala ni ngheni miti yo tala ngopfu ya ti-politician ya ti-businessmen hi installa tisola to durha vo ma 800 and something thousand Botpet so a va vileli hi nchumu vona va right vona vo va right Botpet a va zi va vilela swi va khumbihelo sweswo swa mati swa gezi a swi va affect vanhu valava na switsongo Inhlekelo na Botpet na khumba le 27 ya tibanki ta la Afrika-Dzonga a ti hlanganini ti kala collide ku ti la ku surround Afrika-Dzonga loko u languta Botpet leswi a swi hakela hi 14% hi kuma hi se swi hakela hi 18% loko u jamba kambirhi ka nharhu u twa bank yi ku yi la ku reposa movha yi la ku reposa yindlu leyi ku nge yindlu a yi hakela close to 19 years hi ra vutomi se va la ku repossess how come Botpet ku le ku tikeni swinene kasi va ri reserve bank leyi ya kona leyi i monitora yini which monetary fund yi monitora ku yi nga voni ku 27 ya tibank ti le coliding something's wrong Botpet xa mbirhi hi vurini ku tiko leri ri ya ka Banana Republic se ro va ka Banana Republic fail state a ya ha vuli it's worse i fail state va feyile swilo hinkwaswo va yizela va dyela makhwiri ya vona they useless ya geni ndluli kwana na makhana Inhlekelo na Botpet na khumba le 27 ya tibanki ta la Afrika-Dzonga a ti hlanganini ti kala collide ku ti la ku surround Afrika-Dzonga loko u languta Botpet leswi a swi hakela hi 14% hi kuma hi se swi hakela hi 18% loko u jamba kambirhi ka nharhu u twa bank yi ku yi la ku reposa movha yi la ku reposa yindlu leyi ku nge yindlu a yi hakela close to 19 years hi ra vutomi se va la ku repossess how come Botpet ku le ku tikeni swinene kasi va ri reserve bank leyi ya kona leyi i monitora yini which monetary fund yi monitora ku yi nga voni ku 27 ya tibank ti le coliding something's wrong Botpet xa mbirhi hi vurini ku tiko leri ri ya ka Banana Republic se ro va ka Banana Republic fail state a ya ha vuli it's worse i fail state va feyile swilo hinkwaswo va yizela va dyela makhwiri ya vona they useless ya geni ndluli kwana na makhana
ejohannesburg Thembisa Alex Nasowetho kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la ilixubye xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Kumetla mathumela thantseni yibela ora ya kumenar no ngara Afrika wa vulavula kamkanalo na FM makombandlela kusuka studio 4A hlekani lo namutlha ku ravumbirhi siku ra 21 ra n'hweti ya Hukuri lembe ra 2024 mina ni khalanga Pat Mathebula n'wana ra sumato wa jimo xithlango wa xikirtano wa cecano makunelo wa ndandadzi taka wena thini la ku tisela ngara ku Afrika wa vulavula ni famba na Ncindani Eric Mabasa 0860002543 nangetana kambe 0860002543 ai koti ku angula ku yintsundukani ku masiku ni minkarhi ya tshama eka hi vula ku mavonelo ya n'we a ya hina tanihi xitichi kambe hambi nyika nkarhi wa ku va mi tisa tlhelo na mavonelo ya n'we hi ndlela yole ni ku twile mdluli ni ku twile kahle leswaku u vula so n'we mun'wana mi ri yini hi le ka 0860002543 hi nkarhi wa ku va hi bula laha hi timhaka tihi kumbe tihi ku na n'wana nga vulavula hi mhaka yin'wana ni ku kumbexani loko o yisa ka nongonoko wa gongomela va nga n'wi pfuna i ri yena i na ngamu vana i le ku va dyondziseni swikolo i le ku va xaveleni hinkwaswo leswi xaviwaku kambe a nga tshembi kahle ku vana lava nga va ri va yena se leswi a nga tshembi kahle ku vana lava nga va ri va yena i ri kumbexani swantswa a endla leswiya swa ku kambela ngati swa DNA ku la ku vona ku himpela i vakhalanga lava na van'wakhalanga lava kumbe o rhwarisiwa mpingu a nga le ku kaka yina wona njena swi ntsundzuxa xitorinyana xin'wana nga tshama xi vona ka television xa Why I Married Why I Married My Wife kumbe Why I Got Married swin'wana swa ku taniya n'wana boxa swihundla swa ku phela n'wana luya n'wana wa wena n'wana wa mani sweswo swa ku taniya se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga loko ri ku mi vitwa nga ri ku nga va na lomu a nga pfuneka kona hi byeleni ku nga pfuneka kwini nkulukumba luya i ri wa kanakana kambe n'wana nga kha hi yingisela sweswaku ye a va vuli mina kwala hina hambi tivi hina tivi nchumu hina ho vula ku na n'wana nga nghena a tisa xivilelo xo xolexo ku i na xiphiqo xo xolexo ku a lava ku kambela ku kahle vana lava hi va yena na ene mhaka leyi ni yi kumaka i ku ve ri mana vana a nga yimi na swona sweswo wa ala hayi mi nga ni katsa ka sweswo mi a nga va ala yini a nga lavi ku vana lava va xaniseka a nga lavi vana a nga va ala yini 0860002543 a hi tweni ni mingiseri loyi leswi a lava ku vulavula so a nga lava vulavula so leswi a ni vulavula hi so sweswiwani i khala ri la layinini leyiwani loyi i na mahungu ya yena kambe n'we mi lava ku nghena mi hi pfuna sweswo na n'we mi nga nghena hi le ka 0860002543 kambe hi tweni ni lava ku va ri yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lone hayi minjhani papa hi pfukeni n'wina minjhani a yi pfukeni a khensa mina xivilelo xa mina i ku pfuka ku tisiwa bini yin'wana la ka Xikundu le areanini ya ka Mthambi hala ka Vuxinyori bottle store yi tele yi khapa yi halakela ya rhwalela yi chela tiplastikini hi layicha kwalaya tibola swi tlhe swi khapa ku ku cheleteriwa na swin'wana bini ya laha yi se tshama yi tekiwa ene ni vulavuli ko tala ka Facebook a ku na xitshunxo ni ze ni tsala ni ku n'wina mi rhwala ku bini leyi hi le ku mi tirheleni mi kha mi hola hina hi nga pfuni nchumu na hi nga holi nchumu ene a yi pfuneka yi le ku rhwaliweni bini yaleyo i khale hambiloko va un'wana a nga fona a vula ku bini liya yi khale yi tshamise sweswiyani hambi vo 3 months hinkwayo yi tshami laya a yi se tshama yi tekiwa kumbe vo yi rivala na n'wina mi byela vanhu vo ka va nga ri kona loko mi ku mi tsala ka Facebook hikokwalaho ka yini mi tsala ka Facebook mina mukhanselara a mi yimelaku
mi nga kota kwala ka Xikundi kwalano va tele vanhu lava tirhaka masipala wa Collins Chavani hikokwalaho ka yena mi fanele mi lange ku ya ka Facebook ku tlula ku la va hundza hi kona va hi kuma hi kha hi layicha mara a ku na un'we u fika a tikombi nga ku wa vilela hi yona se that's why se hi yo karhala hikuva ni i paturini kwala yi nga kona hikokwalaho va hi ndletelaka hiko va hi vona ku hi kha hi layichetela mara ku va hi hundzisela marungula lawa va ri va koho van'wani va nga ya va fika va complain hi yona mara a hi le ku pfunekeni hikuva a ni ngo ku mi vona mi kha mi rhwalela phela na mini nga ta mangala hi ku a ni ta swi teka ku vanhu va muganga va teka vutihlamuleri bya ku vona ku ndhawu ya vo yi basa ma swi vona hayi hikuva ku ri na lava a hi ri na vona va nga ya mara swi fika swi tsandza ku va kumeka va kha va hi pfuna hi yona ene yi khale va ye ka mani ka mukhanselara na tivhiki ta hina va mi yile ka mukhanselara i mani mukhanselara wa n'wena Mr Mavasa se mi yile ka Mr Mavasa mi ku ndhawu leyi tshamaka ka yona tatani Mavasa bini leyi ya hi hlupha a va ndlangi nchumu lava a hi ri na vona lava va nga ze va khumbeka va vula swona ku va ze va tihlanganisa nyana vona so ko va ku na sweswiya hi ti tshamisela sweswiya mi ta yi vona yi ta susiwa namuntlha loko yi nga susiwi namuntlha mindzuku va ta susa hi nga tsaka loko yo susiwa no a khensa swinene papa inkomo swo olove ngopfu loko ku ri ku mpela ntiyisi tatani Mavasa va swi tiva xiphiqo xa bini leyi a swi swi hlupha loko va tlhela va vuya va ku va lava ku voteriwa mi nga ha va voti swi olovise sweswo kambe loko ku ri ku a va swi tivi swi vula ku va ta tiyisisa na ku vona leswaku yi susiwa ni kombela mi ni kambela yona loko yo ka yi nga se susiwa mindzuku ni ta kota ku hi yi hundzisela ka meyara na municipal manager hambi sweswi ni swi tiva ku ve le ku yingiseleni na sweswi van'wana va yingiseri va hina swinene ni kombela loko yi nga yi nga rhwariwi bini yaleyo mindzuku mi ni fonela futhi na loko yi rhwariwile mi ni fonela futhi na n'wina tatani Mavasa loko mi kuma nkarhi ni foneleni mi ni byela ku hi ni ndhawu vanhu va lava mi yimelaka voho loko va mi byela ku na xiphiqo mi nga ndli nchumu 0860002543 na ri teka riqingho rero ndaka leswi hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860002543 makumembirhi timinete yi bele awara ya 13 endzhaku ka timinete ta ntsevu mi ta va mi kha mi sungula nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni hi lowu mingiseri wun'wana i nhleka aye Dr. Njani papa hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa a ni zangi ni wela ka vanhu lava nga pfaliwa matihlo hi van'watipolitiki na van'watibusiness ku va sapota ni nga swi tivi ku ni sapota yini ku va lava ku wisa kulukumba Jacob Zuma hi ku a ni nga yi tivi agenda ya vona na sweswi a ni se yi tiva but question leyi ni nga na yona i ku i yini lexi a xi endla kulukumba Jacob Zuma ku za ku vanhu va hlangana lava nga khoma ikhonomi ya tiko va plana ku let hit these people harder so then va ta sapota agenda ya hina ya ku Zuma masipala there's something Zuma ri ku xi endleni and believe me but pet vanhu lava nga vaviseka loko va ta va ku ta va ku fixiwe tirent letiya rent ya hina ya tiko hi durheliwa hi swilo majority wa kona hi mina na n'wina hi wela kona ka va majority leyi sweswi hi tsandzeka ku sapota vana va hina hi tsandzeka ku xava yindlu hi tsandzeka ku xava movha van'wani va heteleli va tshika na mintirho mara agenda ya vona a ku ri ku wisa kulukumba Zuma it's very painful but sad because sweswi a hi swi tivi ku i mani hi fanele ku n'wi akhawuntisa a hi swi tivi ku i mani u famba hi n'wi komba hi riqingho kulukumba Zuma loko swi sungula swilo leswi u briefiwini hi minister ku ni hlangana na munhu wo karhi a ni byela ku loko suka munhu luya le ikhonomi a yi wisa hi xavele u swikipa hi toya hi yavo Pitori ivi kulukumba Zuma awa today we are the one who's suffering tisi wa huma rivaleni lexi hi fanele ku hi tivisa xona i ku a endla yini kulukumba luya
lexi a xi benefita hina mara hi nga swi voni ku za lava lava ku status quo remain va za va n'wi lwisa to that extent. Let's forget about the ANC politics. I have realized now, look at the research I mean, as kona la swi nga recordiwa kona, ku majority ya ANC comrades, they are the one who was working against that old man. That's why voting including the current president. That's why it's nowhere to be found. This is a serious matter. Ungavitana meeting address abantu labo ba congratulate Springbok over nyiketa holiday at 15. La ikona afana avitana tiku as a leader. And then I take her to his confidence and how are we going to deal with this? Hikuva vanhu va luzekelweni vanhu ve le ku luzekelweni. Ulepteni governor before end of the week. Hikweni khomtimbili. Ku kambe nga ya ka Christmas bondo igonyini mova igonyini. It's a mess and we got ourselves to blame. Aningo siku rin'wana mi tshame ku xiphiqo xa hina hi taleno. They have a direction about that. That's what they do as they wish. The mistake in one day they end after 1994 as South African, it's really to the politics, he keep at distance. That's why they do as they wish. That's why mbona video one and mayor ambala bemuda ya kombeta mu akatikula ngangotela rtiwo. Because he knows very well. Ku anga Steve ku munhu ya uta yang reporta ku ikulukumba luya. No aninga lawa nguvula yona kambe le semi nga yingenisa a chike ka yini aya mutini wa njhani ani kantivi no ingeni njhani kwalaya ku timovha leti a karhi n'wana ti patu ku no road titima. Because South African karun'wana hi fanele hi byelana mtiyiso. We are lazy to do things for ourselves and we are lazy to think. As we speak, we are complaining, but ku hava lexi hi nga ta xi endla. Kwala ka ku kwa lexi hi nga ta xi endla. Ninge kwala ka ku kwa lexi hi nga ta xi endla. Ku hava, I can tell. If ni nga hlangana na vanhu va 10 lava va supporta ku Zuma awa muku ni nyikete reason leyi from wena before n'wana ku lobisha ku n'wi zonda no Zuma awa ange leswi nga endla ni nga kumi na why one a nga ta mi byela his own reason why he was supporting Zuma must fall.